everyone, welcome back to my channel. Ngasigi tutorial sidi aiki base makeup sing se loina loirabani hozik eye look se da ngairabani eye se nya kajal ki sna smudge tawraga da yam eye look ama create tawse ado aina hozik sizna gadori ba kajal se NYB gi the big apple of my eye pencil sise smudge tawraba matung dudai da color kitang add tawdoise na sigi Huda Beauty की eyeshadow से की palette करना मचा से obsession palette से सिर्फ use तो उसी का मैं भी की काजल से इन्हें आई tutorial सिंग तो पता याव की बता season आ रहा बने में सी यामना नोंगाई सी की करना से यामना black कोई रगा फंस जाने यामना और से का eyeliner जो चावरा को मत उस यामना Mong tana tawdu si yai ko. So pani smudge tawdu domni. Yada si smudge tawdu si. Pencil brush amana tawdu yai. Adagi shader brush amana tawdu yai. Smaina. Dense oiba sugumba. Amana smudge tawdu si. Ana mana loina blend tawdu grena ko sa. Sida mo ka mo etok salas. Amna phasana black ko dress gi eyeliner se. Am ka mo blend tawdu e. Yamna live Smokey eye look ne si sina. Data hozi black se among etok salasi. Anima chamana na smudge tawbre hozi kajal gi thabak se to asi hozi kano sina ne color se etok salasi ko. Color se kitang mathak ki side se da transition oina ba si ki brown shade se si kitang apply tawse. Hoziki brown gi dugi matung sida ne sigi kara color se kara deep oiba se amu apply taw sala si sigi hoziki kajal lay gi kara mathak wise da ko duga smudge taw se adum kara di yare duga kitanga mu deep oihanse ko sigi kara color se sigi kara orange ray kai way kara ton changi brown di brown araga so du si adum kajal dugi taina pham ge du ko adum blend taw se kitang color se hapchan se ga yare mathaki color sing se sigi cell phone se noi bane ai ke aseng with mirror da lai riba phasna blend tawri se sigi cell phone gi kano study na sai wai sina khara dark o shala ga tai sina yu u da ba du main tawi mane amna phasna blend taw to e amna blended oina ure look se kano da de ai ki mirror se da de ada makha se kitang ne kajal se tai raga makha se so dum asagi same kajal du na lash line gi se da gi tai si sigi eye look se minute manga taruk ko tang chang yam lai zani tang ne practice se amurak anirak tawraga ne adum isagi khangjawa mawong da ma lakani ba ko form ma adu ka ne adum ne nungai na ne tai basar yek pa da yani hani ka shi amna khut chang ba kano na te ba eye look na te ba se sumaina shader brush
ꯑꯣꯏꯕꯁꯦ ꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯁꯦꯗꯔ ꯕ꯭ꯔꯁ ꯗꯦꯟꯁ ꯑꯣꯏꯕꯁꯦ ꯁꯤꯒꯨꯝꯕ ꯑꯃ ꯂꯧꯔꯀꯥꯟꯗꯨꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯉꯁꯥꯏ ꯑꯦꯄ꯭ꯂꯥꯏ ꯇꯧꯈꯤꯕ ꯁꯤꯒꯨꯝꯕꯒꯤ ꯀꯂꯔꯁꯦ ꯁꯤ ꯈꯤꯇꯪꯈꯛ ꯂꯧꯔꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯦꯛꯁꯦꯁꯁꯦ ꯂꯧꯊꯣꯛꯈ꯭ꯔꯒ ꯁꯤꯒꯤ ꯃꯈꯥꯁꯦ ꯕ꯭ꯂꯦꯟ ꯇꯧꯁꯦ ꯆꯥꯏꯊꯣꯔꯛꯇꯅꯕ ꯌꯥꯔꯦ ꯁꯤꯗ ꯀꯝꯄ꯭ꯂꯤꯠ ꯂꯨꯛ ꯑꯣꯏꯔꯦ ꯑꯩꯒꯤ ꯐꯣꯜꯁ ꯂꯦꯁꯦꯁ ꯍꯥꯞꯆꯤꯟꯁꯤ ꯍꯥꯟꯅ ꯃꯁꯀꯔꯥ ꯇꯧꯁꯟꯒꯦ ꯍꯥꯟꯅ ꯃꯁꯀꯔꯥꯁꯦ ꯂꯦꯁ ꯀꯔꯂꯔ ꯑꯃꯅ ꯀꯔꯜ ꯇꯧꯔꯁꯤ ꯃꯁꯀꯔꯥꯁꯦ ꯁꯤꯒꯤ ꯗ ꯋꯥꯟꯒꯤ ꯅꯣ ꯀꯝꯄ꯭ꯔꯣꯃꯥꯏꯁ ꯃꯁꯀꯔꯥ false lashes hapsalage false peggy pro 03 highlighted tausalasi master chrome sese loisilasi ngasige makeup look se sigi kana sa nail polish si phadro color jana airphone gi crystal keno ma hai sese amna phajai hoi gi angang inawpi du mana recommend tawraki sese am phajabani na ngarang taibudagi ne phajara si dum yengninga leirabani Nasigidi sai salo shilage next video since da to tutorial amu pura ka lake ka bye bye